Sarbothar constituency angkang MSDP akam pen long trok adimalong EM jogot singing ti long ekesom. RYA pen Diphugor Boys Higher Secondary School Union Body kilik kachipahaya jumaphan karcho. Sarbothar MSC constituency angkang aphan Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY LPG gas keron. Kardom Nili Karbi Prime Time News along pen Samidurmi BP. Nonarjikta Birtang Ton pen. Bukajan Development Block pen Kedeng Pon MSDP 2016-17 Aseng Kana Parman Paikoni Tom Gap Arni Ada Porpai Kresia Pormalom pen Japralangso Wopong LP School pen Long A Kesom Pangcheng Pon. Kudam English School Sapapani Basic LP School, Tingbosti LP School, Pitiadong LP School, Lapen Sanso Bay LP School along Paikunini Pai Tom Cap Arni Long A Kesom. Long A Kesom pon along Kacharap Kachitodan Bukajan Development Block JE Hemson Terang, VDC Chairman Riso Singnar, Bukajan Development Block Coordinator Harmon Ingti, Balipathar Lems Chunbang Hunaram Singnar, VDC Klembang Phumheshwar Tokbi, Samson Timung, Lapen BJP Local Committee Klembang Phubang Phiatum Chatongdun. EM Jogot Singing Tiahin Ben Lam ke Jai Pon ke School along tin Mesen ke Jun alang kepacetang petek jia pan bori pon bomlo. School hem kai ke Jepang thir etnangji. Rong atok anu along ka Chintura sai klem pon bomlo pu ben cheng lok penangan alam cetan cimum pon pado. Paikone ni Pai Tom Cap Arni Kang Sampor Pai Plia Porpen Revolutionary Youth Association Ahin Pen Diphugor Boys Higher Secondary School along Union Body kilik kachipahaidun Bangkreser Cap Atumapan Karcho Asai Kedeng. Diphugor Boys Higher Secondary School along Union Body kilik kachipahaidun Bangkreser Cap Atumapan Karcho Amay along Kachatongdun RYA Amay Phu Babu Singh Kiling Kongchun Bang Chotan Mazumdar RYA Diphu District Committee Amay Phu Bimol Singh Narpen Danglok RYA Klembang Atum Chatongdun si Kacharli Ausamaratuma Pan non Kewang Jia Por Mesen Pen Saideng Ponang Ji Pusi Mayalong Chotan Mazumdar Pen Lamte Jaipon. Obinandon Gapon Korisu Logote Aguntuk Dinot Kubesa Takil Tumalokoloy Aguntuk Dinot Ami Keneke a Student Union Society to Aguay Lojam. Hey, school or Homosa Kini. Homosa Kini and student Hokolo Logot, Valore Corporate Kori, Ami Keneke Aguay Lojam. Depela Fiacho Ponlong, rejoicing Pro Tom Hanpen Senglo, in Teron Pensenlo, Penan, the Lamenda and Duedalo. The Lalo KSF on those Tami Pinan, Archo Bonong will come to long law. It's non stame, now don't have stamina to Tetan. Sarbothar MSC constituency angkang aparman Paikunini Pai Tom Cap Arni Tili Ketama Por Malom number Adorso EM Jogot Singing Tia Hemalong Rata Tumapan Panong si PMUY gas keron pon. EM Jogot Singing Tia Rideng Pen PMUY gas keron pon along VDC Chairman Riso Singnar, Balipathar Lems Chunbang Hunaram Singnar, Balipathar Lems Chairman Dakiram Terang Pen Chenglok, Penangan Kithekeding Atum Chatongdun Pen Charap Chatodun, Bukajan Thamung Gas Agency Pensi Labangsoa Gas Paliponlo, Tong Sekot Apan Don Krehini Aratatumapan Ador Tumhek Agas Ron Ponlo Pusi Birtarib Dun Long. Non malam so porpan dihina parman birta mointon ponik senang. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited.
Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihenamo opi putot birtalong wangtulo. Paikoni ni pai tom cap arni ada por pai cap apor malompen. Saropathar MEC constituency angkang sapapani along agriculture sai campaign kepali puri athia chili keron tanga di malong putot EM ingti arideng pen KA karche pon pusika news along birtanangli. Puri athe KA lapen karche pon asai along Andrew Rongpar VDC chairman Riso Singnar Balipathar Lems Chunbang Hunaram Singnar atum charap dun Anparta Bukajan Block Mondol Mohila Mai Phi Kakrung Hansepi Handri Hansepi pen Chenglok Penangan atum chatong dun Lapen rat atumaphan Puri athe KA Karche Paklangpon EM Ingti lam theke jai pon ke kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture Department pen kerap ke pipon apuri athe chili rat atum kilong atum anta KA Karche asai klem ponlote ale longji ahan chatundet ke chok chiloputa klardak pen than pachini Non-hejong HDP Jursong Club atum benchapater piponsi methangasa hemalong Karlitang Khoya Singh Rongpi Chikimo badminton kapathu kachapate pangchengpon Karlitang Khoya Singh Rongpi Chikimo badminton kapathu kachapate kangpupon amayalong Aluhisar po aman peng pen Jona Singh Ingti Borjan constituency VDC chairman Philip Teron atum chatong dun lapen penangan HDP hawar araltum chatong dun si RDP dun badminton kachapate kecheng arni dilai yonex pen HDP smasher angbong si pathuponlo Pini Karbi Primetime News abang kelapon si Kang Tonpon Iglo lang ipom thakat news channel domi thakme kurwang thu